yes reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza ikaze makuru agezweho hano ku Ibendera TV kuri aya masaha reka nkwibutse ko uyu munsi turi kwa gatatu ni tariki ya 6 Gicurasi mu mwaka wa 2026 igisirikare cy'u Burundi kinjiriye abarwanyi ba Alliance igisirikare cy'u Burundi kinjiriwe na abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 ibi bikaba biri gutuma iki gisirikare cy'u Burundi gikomeza gutsindwa umunsi ku munsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 bongeye guhangana n'ingabo za Kinshasa mu mirwano y'injyana muntu hafi y'umujyi wa Uvira. Makuru aravuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 barimo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ibiro by'ishyaka APPRD ya Joseph Kabila byatwitswe birakongoka. Turaza kurebera hamwe ko ibi byifashe. Turaza kunyarukira muri Sudani, ubu tuvugana Sudani irashinja Ethiopia na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kugira uruhare mu gitero cya drone ku kibuga cy'indege cya Khartoum. Boko Haram yishe abasirikare 23 ba Chad, Iran irigamba insinzi kuri Amerika na Israel. Hanyuma intambara y'amagambo yongeye gukaza no kuzamura urwego hagati ya Papa Leo wa 14 na Trump. Kugeza ubu ibintu bikaba bimeze nabi kandi bikaba bikomeje gukomera. Bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere mbabwire yuko ari izi ngingo z'ingenzi tugiye kurebera hamwe muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka nongere ngo ikaze niba bamaze kugera hano ndagusaba ngo nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nge nitwa Mukada, mwese mbahaye ikaze. Ni munyemerere ibintu tubigenze gutya hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguha inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabatswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Atanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Atanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, wa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda. Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Yes reka nongere mbasuhuze kandi bifurize kugira ibihe byiza mwese nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye aho muherereye hose. Nongeye kubaha ikaze. Ni munyemerere mbabwire ko twinjiye muri aya makuru rero ku buryo burambuye. Ni amakuru tugiye kwanzikira muri iyi nkuru ikomeye cyane. Amakuru baravuga yuko igisirikare cy'u Burundi byamaze kumenyekana ko cyinjiriwe na Alliance Fleuve Congo mama 23. Ibi bikaba biri mu biri gutuma y'abarwanyi barwana ku
rwa leta ya Kongo. Ibi rero biri muri bimwe mu byatumye iki gisirikare yaba iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri rusange bose binjirirwa n'iri koranabuhanga. Ibi rero bikaba byamaze kuzana ingaruka zikomeye cyane mu mirwano, binatuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje gutsindwa umunsi ku munsi. Amakuru ava ku rugamba aravuga ko M23 yakoresheje imbaraga nyinshi n'uburyo bw'igisirikare buhanitse igatera ibirindiro by'ingabo z'u Burundi mu buryo butunguranye, bigatuma bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwatakariza ubuzima ku rwego rwo hejuru. Nubwo bimeze bityo ariko FARDC iravuga ko ku bufatanye n'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 abo bamaze kwigarurira uduce twinshi cyane. Ibi rero abiremezwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho bavuga yuko n'ubundi bakomeje gutakambira amahanga atandukanye kugira ngo ababahe intwaro babagoboke kugira ngo babashe guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Gusa abasesenguzi mu bya gisirikare baravuga ko kuba ingabo z'u Burundi zarinjiriwe mu birindiro byazo bishobora kuba byerekana icyuho mu mikoranire cyangwa mu buryo bwo gucunga umutekano ku rugamba, cyane cyane mu duce turi ku murongo w'imbere ku rugamba. Abaturage bo mu duce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru baravuga yuko ibi byongeye kugaragaza imbaraga nkeya z'iki gisirikare cy'u Burundi ariko n'ubushobozi butajyaniranye n'igihe. Kugeza ubu rero uruhande rwa leta ya Kongo FARDC bakaba bakomeje gushimangira ko bafite ubwoba bukomeye cyane kuri imbere y'aba barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ibintu bikomeje gutuma n'ubundi bongera kugira impungenge nyinshi z'urugamba. Reka dukomeje n'aya makuru dukubite tubangura kandi twihuta twerekeze kuri iyi nkuru nayo ikomeye cyane. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bongeye guhangana n'ingabo za Kinshasa neza hafi y'umujyi wa Uvira. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuri uyu wa gatatu tariki 6 Gicurasi muri uyu mwaka imirwano yongeye kuramuka aho abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 muraza kunyihanganira akagiripe kabizanye ariko turaza gukomeza tujyanirana muri aya makuru. Hanyuma rero abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bongeye guhangana mu mirwano ikomeye cyane. Ni imirwano irimo kubera mu ntera nkeya uvuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru atandukanye yemeza ko imirwano irimo kubera mu duce twa Kigoro, Kigurwe na Kabunambo, n'uduce duherereye mu birometero bibarirwa muri 26 uvuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru akaba avuga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 barakaye basizoye bahagurutse bahagaze. Nta yindi mpamvu nuko abarwanyi barashaka kwigarurira cyangwa se kwisubiza umujyi wa Uvira ko kibi ni cyiza. Ubu tuvugana imirwano yaramukiye mu birometero 26 uvuye muri uyu mujyi wa Uvira. Nibigaragaza rero ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 abanyotewe kongera kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Nimirwano abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bahanganyemo n'ihuriro ry'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo arimo FARDC, igisirikare cy'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo utibagiwe n'abacanshuro. Nkuko amakuru ava mu baturage n'akandi
byemejwe n'inzego zitandukanye bivuga ngo amasasu yumvikanye kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi hakoreshejwe intwaro ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba bwinshi mu baturage. Amakuru aravuga yuko byanze bikunze abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bashaka kongera kwigarurira cyangwa se kongera kwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Utu duce twabereyemo imirwano rero dufite akamaro kanini kuko ni inzira y'ingenzi iganisha mu mujyi wa Uvira mu buryo buri direct. Ku ruhande rw'abaturage hamaze kugaragara guhunga kw'abasivile benshi, aho imiryango imwe n'imwe yatangiye guhunga ingo zayo yerekeza muri Sange no mujyi wa Uvira indani. Bakaba rero bitwaje ibikoresho by'ibanze kugeza ubu, ariko nta mubare w'abahitanwe ni imirwano ratangazwa ku mugaragaro. Hagati aho ariko hamaze iminsi hatangwa impuruza zigaragaza ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bongereye ingabo muri aka karere, ibintu byagaragaza ko byanze bikunze n'ubundi hari imirwano irimo gutegurwa kandi ya vuba. Ku wa mbere ushize Delphin Karembe Ngoma Nzito yasabye abarwanyi ba Wazalendo bari mu mujyi wa Uvira gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba mu rwego rwo kunoza imitegurire y'imirwano no kugabanya ibyago ku baturage. Yanashimangiye akamaro ko gukomeza kubana mu mahoro hagati y'abaturage no kurinda ibikorwa byose by'abaturage bishobora guhungabana, ariko kandi yongera gusaba ko abadafite umugambi wo kurwanirira igihugu nk'uko yabivuze ngo bo baba bitandukanya bagasubira mu ishyamba hakiri kare. Hatanzwe iminsi mike rero yo gushyira mu bikorwa y'amabwiriza hagamijwe kugenzura neza aba bitwaje intwaro bari mu mujyi wa Uvira, gahunda yabo n'icyerekezo cyabo. Mu butumwa bwe yongeye guhumuriza abaturage avuga ko kurinda abasivili ari byo bya mbere kandi bikaba inshingano zabo zibanze. Anasaba abayobozi bamatsinda n'abaturage gukomeza ibiganiro bigamije guteza imbere ituze n'umutekano. Kugeza ubu rero amakuru akavuga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 urugamba rukomeye cyane muri ibi bice. Amakuru kandi akavuga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ngo barimo gukoresha intwaro ziremereye ku rwego rwo hejuru, ibintu bigaragaza yuko aba barwanyi noneho baje ari simusiga. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Ni amaze kugera hano ndacyakwibutsa ngo nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Abantu mudukurikiye muri Kigali mu Rwanda turabashimira cyane, tunabaha ikaze. Nabandi hirya no hino mudukurikiye rero mugende mubitubwira, muraza kuba amugize neza cyane. Dukomeje n'aya makuru rero, munyemerere twerekeze muri iyi nkuru itari nziza. Hongeye kumvikana inkuru itari nziza kuri bwana Joseph Kabila Kabange wigeze kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro by'ishyaka ye PPRD byatwitswe birakongoka. Ishyaka Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ryamaganye byimazeyo igikorwa cyo gutwikirwa icyicaro cyaryo giherereye Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri shyaka rifatwa nk'iryakoze ku butegetsi mu gihe cya Joseph Kabila, rikaba rivuga ko iki gikorwa ari ikimenyetso gikomeye cy'ihungabana ry'umutekano n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ferdinand Kambere n'umwe mu bayobozi bakuru b'iri shyaka yatangaje ko ibi bikorwa ari ubuyoboke bukabije kandi buri mu buyobe, ngo ni ubuyoboke bushobora gushyira mu kaga demokarasi ya Kongo. Aha akaba yagaragaje ko ibikorwa nk'ibi byo kwibasira amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ngo bigenda byiyongera. Asaba amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo babikoraho kandi mu maguru yihuse. Kambere yavuze ko Amerika ikomeje kugaragara nk'icecekeye cyane
igashyigikira uruhande rumwe mu buryo butaziguye ibikorwa byo guhohotera abaturage rimwe n'ubutegetsi. Ahangaha rero akavuga yuko ngo ibi bikwiriye guhinduka, akavuga yuko ngo ibintu iri shyaka PPRD ribifata nk'icyaha gikomeye ku rwego mpuzamahanga. Yongeyeho ko bidakwiye ko igihugu kigamba gushyigikira demokarasi ku isi gihanganira ibikorwa nk'ibi. Ku rundi ruhande ihuriro Ramuka naryo rirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ryamaganye uburyo ibibazo bya politike bifatwa mu buryo bw'akarengane. Ramuka ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukoresha politike y'ibipimo bibiri, no kuvuga deux poids deux mesures, aho bamwe bahanwa cyangwa bagatotezwa mu gihe abandi bakingirwa ikibaba. Ramuka ivuga ko ibikorwa byo gutwika ibiro by'amashyaka ya opozisiyo, gufunga abanyapolitike cyangwa kubabuza gukora ibikorwa byabo mu bwisanzure ari ibimenyetso by'uko urubuga rwa politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rugenda rufungwa aho gufunguka. Kugeza ubu nta makuru arambuye aratangazwa ku bakoze iki gikorwa cyo gutwika icyicaro cy'iri shyaka, ndetse n'inzego z'umutekano ntiziragira icyo zitangaza ku iperereza rirambuye ko byabaye. Ibi bikomeje guteza impungenge mu banyapolitike no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Barasaba ko hakorwa iperereza ryigenga kandi riboneye. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero begereje ibihe bikomeye bya politike birimo n'amatora cyangwa impinduka z'ubuyobozi, aho rero abasesenguzi bagaragaza ko gukaza umurego kw'ibi bikorwa bishobora kongera umwuka mubi hagati y'impande za politike, bityo bikagira ingaruka ku mutekano n'ituze ry'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Hari impungenge ko mu gihe nta ngamba zihamye zafatwa zo kurengera ubwisanzure bwa politike n'umutekano w'abanyapolitike bose, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kwisanga mu bihe bikomeye by'amakimbirane ashingiye kuri politike, ashobora no kugira ingaruka ku karere kose muri rusange. Ibi byabaye Kinshasa rero byongeye kugaragaza ikibazo cy'imiyoborere n'imikoranire hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo bicumbagira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyifuzo rusange nuko ngo hakenewe ibiganiro byubaka kugira ngo n'ubundi hubahirizwe amategeko n'uburenganzira bwa muntu, ndetse n'uruhare rugaragara rw'amahanga mu gufata igihugu no kugifasha gukomeza inzira ya demokarasi n'amahoro arambye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Ni amakuru yo kuri uyu munsi, turi ku wa gatatu tariki 6 Gicurasi muri uyu mwaka w'2026. Nje nitwa Umukada, nyemerera nkubwire yuko dukomeje n'aya makuru. Ni amakuru ushobora kugeramo uruhare, ushobora gukora like ukaba uyagizemo uruhare niba uri mushya ugeze hano ku Ibendera TV, ushobora gukora subscribe ukaba uyagizemo uruhare, ushobora no gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe bawe, bityo amakuru akagera kuri bose. Ni munyemerere rero twerekeze mu gihugu cya Sudani. Ubu ngubu Sudani yamaze kwegeranya ibyaha bikomeye irimo gushinja igihugu cya Ethiopia ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Arabu, no kuvuga United Arab Emirates, aho rero barimo kubashinja igitero gikomeye cyane cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Khartoum muri Sudani. Ingabo za Sudani zirashinja Ethiopia na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kugira uruhare mu gitero cy'indege zitagira abapilote ku kibuga cy'indege cya Khartoum, kikaba ari kimwe mu bitero byahungabanije umutuzo wari umaze amezi mu murwa mukuru mu ntara
mu ntambara hagati y'abaturage imaze imyaka 3. Kuri wa kabiri ushize nibwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ethiopia yamaganye icyo yise ibirego bidafite ishingiro, ihakana kubigiramo uruhare, inashinja ingabo za Sudani gushyigikira ibikorwa by'abanzi no guhungabanya ubusugire bwa Ethiopia. Leta zunze ubumwe z'Abarabu rero zo ntabwo zahise zisubiza kuri iki kibazo, ariko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bakaba batanze ibisobanuro ku birego byatanzwe kuwa mbere, aho Reuters ivuga ko itashoboye kugenzura neza ibijyanye n'ibi ngibi irimo gushinjwa, no kuvuga Leta zunze ubumwe z'Abarabu ngo ntago zirabasha kugenzura neza ibyo barimo gushinjwa. Sudani yakunze gushinja Leta zunze ubumwe z'Abarabu gushyigikira abarwanyi ba Rapid Support Force bahanganye n'igisirikare cya leta kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023, ibirego iyi leta yo mu Kigobe ihakana. Sudani kandi yashinje Ethiopia kuba yaremeye ko indege zitagira abadereva zihagurukira ku butaka bwayo muri Gashyantare, aho Reuters yatangaje ko Ethiopia yafunguye inkambi itotezwamo ibihumbi by'abarwanyi ba Rapid Support Force, kandi ko ngo yavuguruye ikibuga cy'indege cya Asosa kiri hafi aho kugira ngo gikoreshwe mu kohereza drone. Haruguru nari mvuze inkambi itotezwamo, ahubwo ni inkambi itorezwamo abarwanyi ba Rapid Support Force. Aha naho Ethiopia ntiyigeze isubiza icyifuzo cyo gutanga ibisobanuro kuri ibi birego iregwa na Sudani, bityo rero Sudani ikaba yongeye kotsa igitutu kuri Ethiopia, irayishinja kuba iri mu bagize uruhare kuri ibitero n'ubundi byongeye kugabwa hakoreshejwe drone bikaba byaragabwe muri iki gihugu cya Sudani. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere duhindure ingingo twerekeze muri aya makuru, babwire ko n'ubundi Boko Haram yakamejeje cyane, ikaba imaze kwica abasirikare 23 ba Chad. Ku mugoroba batambutse abayobozi ba Chad bavuze ko abarwanyi ba Boko Haram bishe byibuze abashinzwe umutekano 23 mu gitero cyagabwe mu kigo cya gisirikare. Igitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira ku munsi w'ejo kuwa kabiri, akaba ari igitero kibasiye ikigo cya gisirikare ku nkombe y'ikiyaga cya Chad gihuriraho ibihugu bya Chad, Nigeria na Cameroon. Abandi basirikare benshi bo mu gisirikare cya Chad bakomerekeye muri icyo gitero cyaje gusubizwa inyuma nk'uko inkuru dukesha Dechiveri ibivuga. Perezida wa Chad Mahama Idriss Deby Itno ku rubuga rwa Facebook ku munsi w'ejo kuwa kabiri yagize ati, nanone kandi umutwe w'iterabwoba Boko Haram wagabye igitero cy'ubugwari mu ijoro ryakeye ku kigo cyacu cya Barikatorom. Perezida Idriss Deby Itno yongeyeho ko bazakomeza urugamba biyemeje kugeza igihe iryo terabwoba rizarangirira. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko dukomeje n'aya makuru, n'amakuru ari kutambuka ku Ibendera TV. Abantu mwese mudukurikiye, ni munyemerere nongere mbashimire cyane kuba mukurikiye Ibendera TV muri aya masaha. Hanyuma rero dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere duhindure ingingo twerekeze muri Irani. Ubu ngubu Irani irigamba insinzi imbere ya Leta zunze ubumwe za Amerika na Israeli. Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ku munsi w'ejo kuwa kabiri nimugoroba yatangaje ko igikorwa cya gisirikare cyo kuyobora amato yaheze mu kigobe cy'Abarabu akanyura mu muhora Hormuz kizaba gihagaritswe by'igihe gito, ibintu Irani ifata nk'insinzi. Perezida Donald Trump yavuze ko icyo gikorwa cya gisirikare cyiswe Project Freedom cyatangiye kuwa mbere kizahagarikwa ku bw'amasezerano y'impande zombi, kuko ngo intambwe
irakomeye cyane, ngo ni intambwe yatewe ikaba yerekeza ku kugirana amasezerano na Irani. Ku rundi ruhande ariko nk'uko tubikesha BBC, ibinyamakuru bya leta ya Irani byasobanuye ko ibi ari intsinzi, bivuga ko uko guhagarika iki gikorwa bigaragaza ko Trump yasubiye inyuma nyuma yo gukomeza kunanirwa kongera gufungura uwo muhora wa Hormuz w'ingenzi cyane mu bucuruzi mpuzamahanga bunyura mu mazi magari. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ibintu bya Irani na Amerika bikaba bikomeje gufata intera umunsi ku munsi, buri munsi aho n'ubundi impande zombi zikomeje guhangana mu buryo bukomeye cyane. Shiti bakunzi ba Ibendera TV rero, ndababona barimo kugenda mutubwira yuko mudukurikiye, ndababona barimo kugenda mutubwira yuko muri kumwe natwe. Hanyuma ni munyemerere rero mbabwire yuko dukomereje kuri iyi nkuru, nayo ni inkuru ikomeye cyane. Ubu tuvugana umwuka wongeye kuba mubi hagati ya Perezida Donald Trump na Papa Leo wa 14. Intambara y'amagambo hagati y'aba bombi rero ikaba yongeye gukaza umurego, mu gihe umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marcos Rubio ateganya kujya i Vatikani. Ni ku munsi w'ejo kuwa kane, Perezida Trump yavuze ko Papa Leo wa 14 yakabaye avuga ibyiza byo kuba Irani yatunga intwaro za nucleaire. Trump ibi yabivuze nyuma yuko hari hashize iminsi yatumvikana na Papa Leo wa 14 ku ntambara ya Amerika yagabye muri Irani. Trump yavuze ko Papa ari gushyira mu kaga abayoboke b'idini Gatolika. Agira ati, ndatekereza ko Papa ari gushyira mu byago abanyagatolika benshi n'abantu benshi muri rusange, ariko ndatekereza ko ubwo ari Papa yumva ko nta kibazo kuba Irani yatunga intwaro za nucleaire. Biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byanditse ko Papa Leo wa 14 atigeze avuga ko Irani kuye kugira intwaro za nucleaire, ahubwo ko yagaragaje ko adashyigikiye intambara yo muri Irani. Papa yasubije Trump ko we aba abwiriza inkuru nziza y'amahoro kandi abantu baba bafite uburenganzira bwo kunenga ibyo avuga. Agira ati, ubutumwa bw'idini ni ukwigisha inkuru nziza. Niba umuntu ashaka kunenga kubera ko gusa nigishije inkuru nziza, nkwiye kumva kubera agaciro k'ijambo ry'Imana. Papa Leo wa 14 yahakanye ibyavuzwe na Trump ibyo kuba yarashyigikiye ko Irani kuye gutunga intwaro za nucleaire. Kugeza ubu rero Amerika na Vatikani bakomeje kurebana ayingwe. Ese ibi biraza gutanga iki? Ese abagabo baraza gukiranurwa n'iki? Ni mu gihe ariko abakomeje gupfa ibijyanye n'intambara muri Irani, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gushinjwa kuba zaragabye intambara muri Irani ariko abatagishije inama. Bakunzi ba Ibendera TV rero, ibintu bikaba bikomeje gukomera, ndetse unyemerere nkubwire ko ibijyanye n'umuhora Hormuz bikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane. Nakubwira ko isi yose iri mukanga no mukangaratete. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Abantu mwese mudukurikiye ndabashimira cyane. Witwa Kwizera udukurikiye ndagushimira, witwa Kizamungu nawe udukurikiye, n'abandi mwese mudukurikiye ndabashimiye cyane. Ndabashimiye kuba mwagize uruhare muri aya makuru yo ku Ibendera TV. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mukomeze kugira ibihe byiza, mugubwe neza. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Nge nitwa Mukada, mwese bye, ciao ciao.